parare po meno piti pene iwa. Te ar iwa hine o tepa I te mairira ite o toromona. E itea era te ar iwa hine I tepa I te ro o ia toromona. Wa haere maira o ia e tuu I te piri ia toromona I Yerutarema. E mā te tia arahi atoa. Mā te mau tamera I te whaahoror amai I te ra au noa e te auro, e raverahi, e te of ai mai tatai. E iara tai hi atura o ia ia toromonara, wa praprau atura o ia iana I te mau prau atoa I roto I tōna a au. E ua matara maira ia toromona te mau mea atoa, tāna I ui maira. E aitaroa e mea I mo e ia toromona I te wha I te hi atu e ana. E I te airata war I vahine o te pāra, I te rahi o toromona. E te wharei whaati ahia e ana. E te maa ai tānara amura, e te naho tōna mau tawini, e te atir a mai o te wheiai ati ia nara, e tō rātou ahu. E te mau haupoi au atoa, e tō rātou ahu. E te pai umar anona, tānai haere I roto I te whare o Yehova, ai tātura e varua o roto I ana. Wa proatura o iei te ari, e prau maua tā ui I te I tō ura whenua I tā oe rawea e tō oe I te rahi. Ai tā rāwau I whaar oi taua praura, e ia tae mai rāwau e I te hua e ne iau I tā umata. E inaha, ai tā te rahi o tō oe ari wha I te hia mai iau nei. Ua haua oe I te whaar ohia e aura. E ao tō te mau tātano oe nei, e ao tō te mau tāwenino oe, o te tia mai te piha I hoia oe, a whaar oai I tā oe prau pāri. Ia haa mai te hia tō atua o Yehova, o te iau atu ia oe, e waf anhoia oe I ni ai tāna teronu, e iar I na tō atua na Yehova. No te mea, wāroha tō atua ia I te raera. E ia vaiho tai ataratou, I whaar iai o ia oe I ni ai aratou, e rave te prau au e te prautia. Ua hopoi atura o iei te auro na te ar iho e hanere piti ahuru I te tāreni. E te ra au noa e mea rahi. E te of ai mai tatai. Ai tai iara au noa I te amai. I tā te ar iwhaini o tepa. I ho mai na te ar ira na toromona. E te mau tāwini o Hirama. E te mau tāwini atoa o toromona te iuta mai te aurono o Whiramai. Ua hopoi atoa mai te ra au I te aramuta e te of ai mai tatai. Ua rawei hora te ar I taua ra aura I te aramuta. E I pati ano te whare o Yehova. E no te whare atoa no nei ho. E te tinura. E te napara no te whea himene. Ai tai ara au I te amai I taua whenua rau iuta mai mut aiho mai ia. Ua horoa atura te ar ira o toromona I tā te ar iwhaine o te pāreihina aro. E waf ahope, I te mau mea atoa tānei anira. E hau atura I tānei horo mai I te ar ira. Ua whāriu atura o ia, haere atura I tōnei ho whenua, o ia e tāna mau tāwini atoa. E te huru o te iaha o te auro I tae mai a toromona I te matahiti ho era. E ono ia hanere, e ono ahuru, e ono ho I te ahapa I te tāreni auro. Te tāra tā te whea ho, e tā te whea haputura I hopoi mai. E ua hopoi mai ra te mau ar I a rapia e te mau tāwana o te mau whenua I te auro e te ario I a toromona. Ua hamani hora tau ar ira o toromona I te pāruru e piti hanere taua aurora. Ho e pāruru, e ono I hanere te tera I te auro ti apa e hiara. E ua hamani hora I te pāruru, horu hai mai,
e toru hanere e auro ti ap e hia. E toru hanere hoi tetera to te paruru hoe i te auroi ti ap e hiara. Wat ua tura hoi te ar i roto i te whare i te urura au i rei pānona. Wahamani hora hoi te ar i te trono rahi tena. E wawehi i te auro maitai. E ono tahir ato taua te ronora. E auro hoi te ura awai. Wa mauan ain e te rono. E te maur a rima i te teipai. E te teipai i te parheira. E nā riona e piti te tiar ai piha i hoi taua mauri mara. E nā riona hoi ahuru e mapiti. I te teipai, e te teipai. I te tianuar aini ai nā ahir a e onora. Ai tarua ia mea i te haamanir ahi ai te mau whenua atua. E te mau au atua te ar i rā toromona. E au roan aia. E te mau whar i atua i te whare i te urura au i re pānona. E auro maita ian aia. Ai tarua e mea ario. Ai taia i hap o tau ahi ai te ano tau ia toromonara. O te mau pahi o te ar ira, e te mau tawini o hirama, te i haere i taretita. E ia tai te toru o te matahiti, e hoi mai ai taua mau pahi taretitara. I te hopoir a mai te auro, e te ario, e te tena, e te tufi, e te teti. Hau atura tāna ar ira o toromona i te tau ai te ari i te moar i atu o te au nei. Wati tau maira te moar i atu o te whenua nei ia i te ia toromona. Ia whaar ora tō i tona i te, i tuhia mai e te atua i roto i tāna a au. E wahopo i rato te atat oara i tāna i ho taua e io. I te mo mea ario, e te mo mea auru, e te ahu, e te mauha a tamai, e te ra au noanoa, e te pua a horo whenua, e te wherati, e tau a matahiti. E maha tautani a toromona vair a pere o, e te pua a horo whenua. Ho e ahoro e piti ti ahapa i te tautani i te whea pua a horo whenua. Te whaanhohia e ana i roto i te mau oire vair a pere ora, e piha e ia nei ho i Yerutarema. Hau atura o ien e hoi te moar i atua mai te pape mai e tēnu aturei te whenua o te whiri te ti. E tēnu aturei te pā ai whitira. Whaariro atura te ar i te ario mai te of eira te huru. E te areti, riro atura mai te tūtā mino i te pehora i te rahi. Ua hopoi mai rarato i te pua ahoro whenua i aturumona mai ai whiti mai, e mai te mau whenua atu ahoi. E te toe au te prau i aturumona, mai mut aiho mai e tēnu atu i te hopia, e ere anei ua pap e hia i roto i te puta natana perofeta, e i roto hoi i te tohu a ahia i tirora, e i roto hoi i te mau orama a itohi ora, ia Yeropoama a Nepata. E maha ahuru o toromona matahiti i te ar ir a i Yerutarema ni a, ia i te ra e rātuara. Ta o toa tūra toromona i o tōna ramo metua, e tanuhi ei hora o iei roto i te oire o tōna ra metua o tawita. E monohia era o iei te hau, i te tamaitira, ia Rehopoama. C'était votre lecture quotidienne de la Bible en langue tahitienne proposée par le Centre Média Adventiste, disponible en replay sur cma.adventiste.pf.